betu ulau ribut tinggi minta kak tahu solo tali waro gayana gincuna maka terang benda napi tulapi boleh pelak kesoe mapica mana tapana. Rantai celok paling apa ke Andrea. Topi gore-gore sapi. Kato sedia jina katulungi ulawa Ranteweri cekona si topo-topo indona boleh pelak kesoe maka takwa tak kalena mari di mana cekona rantai celok palena pake itu kagak kuantri oke asli mas. Manre topi gore-gore sapi. Ala kobonte saya ucapkan terima kasih banyak buat Mama Rano Mega Dalita.